U činiju dodajem 3 šolje vode, sve merimo sa šoljom od 200 ml, 1 šolju ulja, 3 šolje belog brašna, 3 šolje kukuruznog brašna, 2 kašičice soli, 1 kesica praška za pecivo i naribanu koricu limuna. Koricu ne morate dodavati ako ne želite. Testo treba da bude ovakve gustine. Ako nije, onda dodajte još malo vode, razmutite dok ne dobijete otprilike ovakvu smesu. Testo možete da podelite pa da napravite nekoliko ukusa. Ja ću podeliti na 3 dela. I ovdje sam stavila iseckane masline, otprilike 1 šolju iseckanih maslina. Kalup za mafine malo namažite uljem i stavite brašno. Ako koristite silikonske kalupe, ne morate podmazivati. U svaki kalup stavljam po jednu ovu malu kutlaču. Svež spanać operite i ovako ga iseckajte. Možete koristiti koprivu ili blitvu ili zamrznuti spanać u briketima, samo ga prethodno odmrznite. Svežak stavljam otprilike 100 grama, u briketima neka su to 4 briketa. Ovako ću umiješati spanać. I u posljednji deo dodat ću ajvar, 4 kašike. Rerna je već uključena na 180 stepeni. Odozgo, ako volite, stavite neke semenke. Brojice su gotove, potrebno je 30 minuta da se ispeku. Nožem samo malo lagano odvojite ako se negdje zalijepilo, inače jako lako izlaze iz kalupa, evo kao što vidite. I pogledajte koliko su fine, mekane. Napišite mi i vaše kombinacije koje vi volite i da li ste do sada pravili postne trojice. Ako niste i ako postite, ovo je pravi recept za vas. I za sve one koji ne koriste jaja i mlečne proizvode, mislim da će ovo biti savršen recept. Uživajte, dragi moji, a ako ste novi na kanalu, prijavite se na kanal i redovno pratite recepte. I još da vidite kako oni izgledaju iznutra. Ovako to izgleda iznutra, meni se mnogo sviđa. Nadam se da će se i vama dopasti. Obavezno mi sada ostavite jedan komentar i što pre napravite